Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Venčanje iz snova dvostrukog šampiona sveta u rvanju Rusa Zaubeka Sidakova pretvorilo se u neviđeni košmar. Slavni rvač je dospao u žižu svetskih medija zbog skandala koji se dogodio na njegovoj svadbi. Sidakov je na svom venčanju dobio poruku da je njegova novopečena supruga Madina Pijeva prostitutka, a zatim su kao dokaz stigle i fotografije na kojima je mlada potpuno gola i navodno njen snimak u akciji. Da stvar bude još gora, poruke i eksplicitne fotografije nisu stigle samo rvaču, već i svim gostima na venčanju, kojih je bilo oko 500. Kada je video sadržaj poruke, Sidakov je potpuno poludeo. Otišao je po mladu, koja je u tom momentu bila u susednoj sobi. Navodno je vukao za kosu i izbacio iz sale. Mlada je na kraju završila u bolnici, kao i njen otac koji je doživao infarkt zbog scene koju je video. Navodno fotografije je poslala supruga jednog tajkuna sa kojim je Madina godinama bila u tajnoj vezi. Prevarena žena je osvetu dugo spremala i na kraju je servirala u pravo vreme. Surovo, nema šta.